U današnjem projektu pomoću mikrobita izradit ćemo digitalnu kockicu za igre na sreću, poput Čovječe ne ljuti se i drugih. Cilj je da kada protresemo mikrobit, on pokaže jedan slučajni broj između 1 i 6. Iz dijela input uzet ćemo naredbu onShake koja će nam omogućiti da detektiramo kada mikrobit protresemo. Unutar onShake naredbe ubacit ćemo naredbu za prikaz broja iz kategorije Basics Show Number. Važno je da izgeneriramo broj od 1 do 6 koji je slučajan. Za generiranje slučajnih brojeva iz kategorije Math postoji naredba pick random 0 to 4. Odaberemo ovu naredbu i vidimo da ona generira slučajne brojeve od 0 do nekog zadanog broja. Obzirom da nama trebaju brojevi od 1 do 6, generirat ćemo jedan slučajni broj od 0 do 5 i na njega ćemo dodati 1. Za zbrajanje dvaju brojeva u Math kategoriji uzmemo naredbu za zbrajanje. Kao prvi broj koji želimo zbrojiti dodamo slučajni broj od 0 do 5, a kao drugi broj koji mu želimo pribrojiti dodamo broj 1. Cijelu ovu naredbu postavimo unutar Show Number naredbe. Na ovaj način će se izgenerirati jedan slučajni broj od 0 do 5, njemu će se pridodati 1 i sve će se to prikazati na ekranu onda kada protresemo mikrobit. Na simulatoru možete kliknuti na Shake i s time simulirati trešenje. Sretno!